Okurisa obume buri muntu akabire nakuteekateekaho kwenda kutunga enyama nungi hamwe n'entaasya. Martin Barije n'omwe omu bariisa b'obume. Ninkutangirira aha porogaramu yitu ey'obuhingi n'oburiisa. Mbwenu n'erizooba ndi omu Rukungiri kandi nyine Martin Barije omuriisa w'obume. Eki n'ekiju ky'obume nookireeba kandi kiri aha standard niburiira aho okureeba aheeru then burara kuri omunda. Kandi twaza kureeba ebiro ebi akame n'akantu akakubasikira buri omwe. Ekyokubanza nikarahuka kuha amagoba habwokuba nikazaara buri kwezi. Mbwenu nikimanyisa waaba oine obume 10 bukakuzaarira buri kwezi noorahuka kugira obume bwingi kandi akame kiine emigasho mingi. Ekyokubanza nikakuha manure ndungi ahakuba enkari yaako okukyondooza nikworeka ngu akame enkari yaako nindungi munonga aha bihingwa. So waaba ori omuhingi still nooyetaaga akame kandi kiine n'enyama ndungi. Mbwenu porogaramu yitu egi tuza kureeba oku oine kureeberera akame. Sitama otebeekane, omuheereza ndi Ivan Tusimi. Okurisa wakame cyangwa munonga no kumanya embibo ndungi neha wakame tizikwingana size hariho eziroko kandi hariho za breed empango ziri kuremera kandi ziri kuzaarage zikareberera n'abaana. Mbwenu wanonda kurisa wakame cyangwa munonga no kumanya ati wazombekerage kandi wayombekage ekiju ekyo rukureba ngo nobaasa kutahamu supervising o cleaning bitari obujuburi babibombeka nk'ebitara ukashanga oinemu wakame konko takobasa kuzama. Mwenu okirininga aho nikigumira. Then ekindi ntushaba ngo abarisa ba wakame bagume bakozesa akatimba ko kumwakareba akatimba ka plastic coated kwe kurubataho ebigere byayo tibikasisikara egira amagara marungi kandi kar comfortable nicyo kurenka hate humurireho atari comfortable tekabyamaho. Waza kugura wakame twarugar breed hate kinde cyo sheme kuba nokora ekija n'ekikazo takabigura afamu emu byabye no buzare ejo in breeding ne itobe munonga mweto sheme kuba no bigura afamu emu osheme kuza famu x oyeho enkazi no buzakubigana deno za famu y oyeho kija ekyo kija kwakuza mwino breeding no shanga obumeno bufera aha myezi ebiri kwikari eshatu bwana no buzarwa konka buramani. Mbwenu kwiha mwino breeding osheme kuba nogira ki no za famu zitakushana obanho wiyaho sexes zome zitakushana. Then weza kubusya omunjo yo preparingirege orebeke ngome wabuhereza mizi buri kintu cyone kineshaga mani cyetenga mizi kakariya ko kugira enyama ndungi ninga kakagira amagara marungi osheme kuba no kahereza mizi nka hano muri tukozesa nipozi koko nipozi nkimasa ngwa mizi gari very clean kandi na wenda kubimenizinga nikikwanguhira oteko mukadomora nkaha oteka mombazi then obume bwena bunywaho omurundo gumwe kandi obarushuwa ngo bwena bwanywa ombazo wabo treating weza ku akamena kazara gatibira 28 kwika 2030 kandi kazara obwana butano kwikari 10 nkimasa ngo omumyezi 3 akame nakakazira abana. Then ekindi kamara karebera abana bukaheze kuzara nko kwezi kasheme kubaneke mana kakagizira amana marungi na buri obwana no bushohora sandi 3 na no kwezi kumwe no babwashohwire akame wano karisaje kasheme garka kakema mweno shango myezi 3 akame kazara mu kabiri kandi akame kaba machuwa kuruga amyezi 5 na mukaga mwene myezi mukaga kamera kakabiye machuwa kugaruka kwema nako kakazara ningo kakarya kine nyama ndungi. Kwenda kureberera kurungi obwana bw'obume Martin akabutera mu ebiboxi aho buri kuzaara reka atoreke okwa kureberera obume buto. Hatu no rebera confined daha ati 20 teka mu boxes ninga ezitweta nests hata kameko naturally nikatekwa kwefura karonde byoya kabitemo mu nestage kazarimo abana bako basyo bwire
kiri inuboni nabaza kweshohoza abakweshohoza nabo bijaha eyibukurira butandike bu feeding no basa omwe ko buhereza pellets konka wabuhereza pellets oreke ngo amizi gara available tubwagire kitweta broating ninga kushanga kameno kijurenda abuja kariye ebintu byingi byomere katine mizi mwena mizi gasheme kubagaroho no basaka hereza cacu no basaka hereza omwato gwitu gwamponoka no basaka hereza nyabarashana kandi wayinita karukumara ogumuhinge bitakuri deno bwihireyo emikamba obuhereze okujemo bime kwenda ngo butarwara iwe no kikorota akame nko myezo bukagoshimika imyuna izinga mu murundo gumwe okucira munongo bwana buto bwijana bukura nubana burye bintu byingi bubona parasites nyingi omweza azo munda orekagira amagara mabi muno shimika no ronda akakatu omwe twina akakatu tweta tectin no katera nka 0.05 mils ki akwaka katukayambo kwita parasites zo munda hamwe neza hero kar munka rugongo negenda kandi kakinenjo ko munda nazo nezofa akameka gira amagara marungi deno go mizi ogo mizi nago no gura ombazo gwebujuma ogutekamo aruhendwara nko moshanga kamene kenda kurwara nka coccidiosis omwe yaretwe nkoko washanga yashiro ombume atogo oguguru gwesano oguteka omizi obumo buno bukunda kurya ki akame nka hafamu ecyangu munonga ninkarisa ebakweta nko mwata azo mwata guru muponoka guru mwenya barashana kandi garika ndise emikamba ni source of energy munonga ero mu fiber nerisa kame kagira amagara marungi entaya rero bukakubana kariye mukamba yonga nakagomoka kandi kagira amagara marungi so ngarika ndisa cacu nko kumwagireba kandi ngarika ndondo mwonyogu ogogu nuguyamba kuzihereza amagara marungi because guru vitamins nyingi bugira appetite bunywa namizi mingi kandi bugaraka buryaje mwene byo nibyo kurya ibintu kube enyuma aho mbe nimbukora na hydroponics ninka amamya ato okora hydroponics zirumukirisa cyangwa munonga kandi kitubure byo kurya kiremwe oshanga no yiha mukiro nkamunana ningi 10 no gikora ninga no gikora ninjikora hydroponics ko gahimbe ninjikora hino kharabine mukacetinga gace kugisetinga ngo hatu mugirebe konka nemwa byo kurya ebindu kurisa wakari yo nere mu birungo ki no basakore yoburo eyobucori ninge ya bare uronda bare seed ogifermenting eje ogendera mu procedure ko bakugikora within 45 days no tandaka gaburo mebwawe kandi okubuhingire byo kuri byo rukwinga omunju bizibuki ebyoshangire omukuriso bume challenge pango munonga no butamanya kandi no butashoma omuntu kumanya akamaka ko kureba wakahereza buri kimwe na kariya tukaka chimera kakaja katechiti kuchibasa nikaza kuchirya then kagira obuzo mwena yiyo nkafamushe mekuba nobo ina magezi kumanyoshe mekuba no burisa challenge nabe nabwine nobona abasigaza baba kubureberera omwata kumechashe mekuba nagira ki nabuhereza atokiza kwija oshaka yatire mu buri kimwe ninga kufitamuke byo kurya bitekere no buryaho konka toshembe kuba no bibahereza because nakabirya byakomara bukaretera okubona bloating ejo kandi oshanga kame kagira amagara mabi ari bibyawe no byanike byo kurya yes ebyo kurya nimbyanaka kugira guhara umutu koko twena turugemo deno mbone kwereza wakame none uzipomere byo kurya ninga no fafuta muzo zarya zimangu zigutazibirgaho tinkupimera kiro konka nimpimero mu ngaro ndeba ntatiriste byo kurya nibizigasha kandi mba ninzireba okuzu relaxed na zazi nejara okuzukutegerize zirkwende cyo kuri hati nka hati nareba hine byo kurya biruho because ziriro mu intervals zitakushana hariho ko bebyami kandi hariho kwenda kuri mwene byo kurya bishime kuba bera available erikwenda kurya ekishange hekiri kandi umuteme byo kurya bitakushana kuko kushanga niyo baza kwihurira byo kurya ogwakariye kitocho ogwakariye bitakuri na wakameno kweziri arubwe kuba ne feeling erizo batekwenda cacu kandi erikwenda kemikamba mwene mukamba nchende bera available akatari ari cacu nako kariya amikamba
bwene ka balancing diet na ka balancing diet nikagira amagara marungi kandi kagira n'inyama ndungi test icyo buyonjo cyo no kitwazota naturally akame ko wano kareba nakara y'uruhanga kahire obwiro bw'inyi norengo nakayonjo konka barisa bobume oshanga nubwo bari kubugubisa mwena oyu no kureka ngo buri izoba obume nobweyerera kandi nobutura ahantu hari clean so icyo buyonjo ejo number 1 wano kutunga obume shime ko ryo muyonjo munonga orukweyera buri izoba kandi orukureba kango yiburi nobutura ahantu hari comfortable na kuri yo mbwana nono hayonje kuri yo mbwana kubuka point eyo kuza eyo kushohorana bushohora kandi ubwo nuba butakigaraka shana wakakanga kakagenda kirikire kari kweshereka nubwo karugaraka yo moneste konko kwetinku yonje konka after some time ebyo nobihamu mwe bitakaza mu rugongo ako abyaza mu rugongo na ineteganisa wakane mwe nobihamu ohakirininga obundo bwagaraka kuzaramu bushanga umwanya gubonire Martin narundane nkari yo meyona ero kumuhweraho omukwinge bihingwa otireho no kujiha mwentasi enkari njine hati nkaha aruhedomora ziri kurenga 36 ninji correctinga kandi ogikozesa nka pesticide ogaruko gikozesa nka fertilizer okukira munongo mu vegetables omumboga kandi ejo niyo best organic manure eyo kubasa kubona aha retemwe ekikopo kimwe okabe cyaba kiri fermented ngeyo mwareba ekikopo kimwe kabe no kitabura omurosho ya 1:20 mwene ekikopo kimwe kitabure domora otwara vegetables ozimemera sprayinga ninga nkeje just fresh erizoba etakabe fermented eba fermented agati yebirabe na kimwe garahigo mwene keje takabe fermented ejo no gitabura arosho ya 1:5 na bote otwaro misiri ekindi maniwe je ready to use no mahurunguru gayo agatinka gente amashago kubanza wareka aho ngakure ninga gembuzi aganogiye aho gateka kimera direct so tarhubwire bwo kutegereza tariyo kugira ngo cingwa cyawo cyasi ngo ci oku kakorabo munda nuko karukwija kandi nakaba karo ready to use so no burungu no bukoresa ninga no buguza arubu ko bagine bwinje mbuguza kandi ariho ubwo kushanga emisiri yanjye na yerko bwetagwa mbukozesa yes inkari no gicorrecting got inkari no te ko futa huyibate ncho mukurentire huyibata hansi kandi otaho gatazi ejo inkari yarugaha ezagata ezo mu kabaketi deno giteko mu container at the end of the day omubona Martin bwina katare market yakame number 1 n'umukamo wakora kukarisa kuwa we n'abagenye bawe ningano wa prepare ingira miru abatari mu rukiko akame wota katireho ati bo baramanya batagwa kameno bakari mwene cyangwa munonga iwe obutungire oshime kubanza waburya neka yawe weza kuburi bagenza waba kushikire hi nabo reke ngo bari yakame then oza social media advertising ecyo kuguza urukenda nagumanaje namwe nakati market njine nguruzome na achiba kweta minimum stock waba no yenda fertilizer kandi no ndaguza nenyama cyamasa ngwenya mano zaguza ebyarenga a stock a kari yo kuba no yenda ninga amahurunguru mwenu omutunji wena tiri stock abe no boyine nka minimum stock yo menkigana hato menkigana wabo bwine nchamaisa ngo ina mahurunguru garuko mara nenka rero kumara kandi bwarenga bukozi omukwezi kumwe nome 50 burukuzare bwazaro kwezi kumwe n'ubukwerezo mu 25 nchamaisa ngo bwazare emirundi ebiro myeze 3 no ine 500 hata aho garuko investinga omunyama then wabuza ogaruko reke ngo wa maintaininga some stock erukwereza fertilizer kugira ngo kintu kibe sustainable no mainsa no ino mebwinje muno limbaje no mebwinji mbuguza buhwaho
nsigaza mu stock yanjye then ngaruka multiplying atoyemeire umbume kabunga hati obumenyi ngera bwena nakubwita nubasa obutarenga umenka kinana kandi umazire guza mpereze guza yes atobu kinana nubano bu katuzamuntu indi mu kinana nana atasyata entasya yobwe ubwo takwenda guza nacyo norenche bacaguma ejo nageta minimum mu stock yotashime kuba noyiha aharinye konka kameno basaka hereze beyi nkanya hati nyine kibakweta monoporo market nyetera ho beyi kurugira okundu kwenda ningo okubundu ho bwingi mweno meni kaguza kurugami twarena kwikami twaretana ikikumayisa ngo mu rukunjira mu rubace nababwine nabayine kamwe tubiri mwena hati kamwe nawe takaguza na yakaguza nchaketa garakayo mweno oyino kureka ngu wa maintaining stock then wa controlling market yes so nkakari dena katokuno nukaguzota ome nyoka buteka beye kurugire kindu kubwenda wano ndakatoka twari nshashuri mitwaro yanjena wano yenda kakuru nako katwaro nshashuri mitwaro kurugire cyo rukwenda because akato nako nkashesha kandi nako nkamba mahurunguru mwene nyowe papa si yanje obwire yabe eryar maniwa ati nyo tinkurebe emyaka yikine ekikuno kahereza mpunuka kakajikovatinga kakampereza maniwa then konkana ndiyo kubagira umuntu we ni mubagira kakuru because hati nimba naza ombye nyama konki wano yenda kame shashure sente zawe otware size yo kwenda ninga kara eyo kwenda Martin Nayinda ngombwire bwo misho azo mu ihanga lya Kenya ayongera habukugu okwayine kukora ekijumisa omunkari yobume umukurisa kame nintekereza kwija kuza Kenya nabarisome kandi babwiremo ibintu bahanga umunongo especially fertilizer organic fertilizer because rutayakamo mu Kenya eryagati yo mutwaro gumwe 10 na kwika mutwaro gumwe n'enkumina ezo no 500 shillings za Kenya ezo sente mu Uganda nakwereka ati ni mbasa collectinga 5 liters per day mwene wataye muzinga mu omutwaro gumwe n'eshweka norengoshe kuba no borengize mitwaro mushanje omwizo mwene nyenda kuja kuza Kenya kareba okuba ku processinga ejinkari yakame no kuba kujipakinga kandi no kuba kujikozesa then kagaruka ha mwanya keje sabantu nanye nkaza munongo umufatariza kusinga kuguzenya maninga kame kuguzenya maninga kame kandi cyango munonga ari umwe cyo bakweta enterprise mix enka amahurunguru ko wagiya wagatankaye waza gateka mwana mweno ino kureka ngo nohinga umwana mwingi because sosi ya fertilizer gizireki ogindi dende kindi no burya emkamba ati yo hinge bitakuri byingi burya emkamba denda season ye bitakuri byasyo bwire oyihe ye bitakuri bitwara mukatari mweno hati de kureka omusayiko ya business nkejo kandi rukubane kuretera entasi konke cyango kinkwenda kufokasingaho no fertilizer hamwe na pesticide ejo kurugomu wakane yes nindeba breed zawe actually zitari zaburijo breed zo men za kukanazita kandi zibonire muri ngo kujuruka kubanikasha breeds ariho giant breeds konka ezubonire akakameno mukareba naka California white boneriye chumwe na New Zealand then nobasa kujimetinga ninga kujironda nk'ekishija nk'ecyafurimisha giant zigira amagara marungi kandi zibe resistant ezo no wakameze rukureba zirukure mpango wakame mwene basagomoka esyekirisha tukwika aharina yes so nazo iniyo ejo wakamene zo breed zinyine yes tari ezinde zo kubasa kuhora nkafama kutunga breed zirweze rukuremera zikasiana kiro mukaga konka nyino kubanza nanye nazi studyinga naza farm nareba okoko basa kuzitunga namana challenges zazo denanye kabona kwabura farm konka breed hate zimbonire ziri above standard ningo standard kandi ni babura farm yanaenda kutunga akozese as breeds omurisa w'omena abana yitaga ekiju kya muringo ki kwenda kuburisage keji zitubonire wo ryo muntu arukunda research
okakora records because kakari omukeji kakayemera izoba notekwa kukimanya ka nobwire bwo kuzara notekwa kuba wakateri ya munest mwene na breed nono manya breed ji ne komokaha mwenu kejizi zibonire konka wotine time munonga eji type ya structure nayo nekora because omeno tekwa kubuteka kandi kikuyambe kubufeedinga omukire kache bwinjo burye kandi ezindi record zikaye mariari kageraki ezo tokuzifa munonga konka nono okareba otaka kashohora kwezoku kandi wanonda kubwiya muko butwara nko mukeji omanya tobwine myezeji konko umwe wose utamanya nyinane konke cija dinta muke cija chumwe cyo kubicontrolling so dimba ni mano bukomoka cije iki kandi ngaraka ndeba ngwe cije kintiremo obo bwana bwaza kukura kwika kwema nimba nakihiremo kwiha mukari akantu ka inbreeding mweneji ningi controlling ra cija chumwe kandi kinyambo kuzirisa speed omurundo gumo so koko maruga uzafamu nijoro ikindi ni zafa munduga nkar kungira nzambara ntayayira fama nzankakabare nyihaye ki nkireta fama kiriyo eliminating kirenge eliminating ninga ncumuza kibanza cyagira amani rero bwanyuma kije kigaruka nkigaruka konka kigarukira aha buride tine nayo buzare yes atezo nimba niza amani yes so tuchari ya structure tikiri expensive webe biju kutandika iwo katandukota sento katamuzwingana actually omukutandika kuri sobume nkabutandaka 2020 aho mu covid aho covid-19 noho natangire kurisiza obumobo because nkanye nobume bukabuturo mukaju kace konka tubukuzara tubukanya embebana ziryo bwana so kunabwine ejo time nasharamu najanti kankore cyo chango investing mu membureberere nabwe bukaje because kushanga ngo wakamerire zire embeba yararerira abana bayo nkandeba ndiye chance asata nagira nti reka njiyambe zizarezekanye kunazi tungire nareza akanya kandi zambonera nagumiza project ekecuju arho resources zo kubasa kumobilizing arokare kurigiraho wori nko mu cyaro muhine emiti ejumite no bogi no rede no gitema konka wabo yine miliyoni nkibiri no basa kutandika hwicuju ekiri kuyamba kuzomu kamasho business ekiro modern because akatimba nakasera oyino gurama bato ine embaho oyine kuronda na reba byona yes at least miliyoni nkibiri omuntu nabasa kukora keji otandikireho deno gumeno expanding ampora ubumwe ahabukoryo bwa Martin no kurisiza hamwe obumebwe ahabo kuba ashangire n'ugwo muringo ogutarukwenda ebintu by'amana munonga no kubanza washoma wakora research akite cyo riyo noza kutandaka dene kindi oze gure embubo kandi ndungi kandi oyombeke nkokosheme kuba no yombeka woshomero ina magezi oti kandi otayayire na farmers burfama wena yine innovation ye yakoba yine obarokare ninge yaye jumburire jobajoba ecyo kintu nkikuyamba kombekeraho cyawe okakora ikintu kine standard kusinga ecyo wareba yes turukwendera nicyo kwenda kugambira ko kukoreba ekikwenda gambira barukundeba okukira munonga aba bakamabita barukora za projects mwena hati you can imagine ka enterprises za PDM tarmo rabitari kandi rabitari niyo project eyo kubasa kwihama amagoba gawe omukire kake hati nkaro nka payback period yakame omyezi eshatu nko muntu wija buri omwe no mugabiro akama amyezi eshatu kagaruka no correcting omuntu nabasigire no meburu kwikikumi mwene payback period yakame nyoni ngerangu abari ku designinga projects bayamba umuntu wahansi kukora ikintu kirumwa amagoba mingi kusingayo dene kindi na aba nutrition ninga baherese bagambira abantu enyama y'abantu bashimiko bana bariya kukiro because client sabingi naba bari kuzomarwaro ngo banyihera nyama ngungumendi yakame atumwe no meno guma no mpereza nte atikoka timanya kabaga mweni ngamba nabaherese bagambira abantu kare batandike kurya nyama ndungi bihemu feelings za karche zitwine akameka shanga kapa akameka shachi nyote ndakari echagombiro nugwenda ki mwena abantu bebegese aba nutrition kana aba ku designinga projects politicians zibitu barobinjira abantu ebinte bakobasa ekindi twakinitaka
mwene twatini itaka akameno katungera ahitaka riki kandi ogobaho cango mwene wo tini itaka nobwo kubotaka ruguzirita ko ryo munyeto no basa kuzakwasho oteka hakajuka wakame okoreho project yawe ekindi n'abagurukarike amataka tugahingire munonga ekirisa cyahwa konka bakwereka ngo akameno kakwereza manure ready to use mwene itaka ryari tine kiriso tine na sosi ya yo kwihamwe sente ningo okihamu fertilizer hatu wotine kame ebyo kuza kuhinga nabyo nibitekwa kwera kubi mwene wabo ryo muhingi reka ngo warisa kame waba oine family reka ngo watekwa kame because nakazara munonga nabana babone nyama ndungi na family yona eryaje kandi na waba oine mwaka sente mushaho reka kwiruka no gure nyama zindi aroha enyama on research eba kujya it is the best yebare watwegitaho rizo bo program yitu eyobuhinji n'oburisa mbwenu turiyo twendera program eji abantu binji wakameno bakira kujukwata amatu azomwe nono gite biganisa akuba amatu gayo nigasi obwire gashasha wabo jambwe no kwata wakame no yine kujukwata oti nko kunju kwise akona kona kakoryo akoyine kwega kuba oyine wakame zawe omunju ninga ozitungere mbwenu twareba ngo wakamezi okuzirisa tikintu cyukwenda kuba zikwetaga mwanya muhango munonga nano wakanya kace nabasa kutunga wakame nubwo kuba no cipanyisa mu tawuni abantu binje tupanyisa mu tawuni oshanga utakombekere ningo utakaguzirita konkano basagamba na landlord wawe ako wakanya kace ni ushange oyineho wakamezi ukikanka 20 obundi otunge entasya aharubaju ngo kutwareba on program eji omuhereza wawe ndi Ivan Tsime nyine Asaf turyahebwa aha kamera nyina Prevence Akampora producer wa program eji kambe ndezo kwara kurungi turebane orwa kabiro rukwija yeshahana zo zumwe TV ni yemwe murare kurungi